Bez motora namravno? Imam jedan za automoć unutra. Ivica, bez motora namravno? Možemo, kad joj. Ko je 20 kuna? Kao šejk, SS divizija. Pa dojdemo s Pavićeve strane. Ko je ono budak škrljakem, tari moj teret, tak stuka ženu tam na ulazu jebati. Tari hitlje, našo, tritelju je, da. Ona je na ulazu kad evo. Škrljaki, prema budak. Ja onim pa koga tu će vidjeti, pa to je njegova. Kako se bacala, ti gledaj kako se on baca u zavod. Da li se je plakala, jebati, bog mater, je. Njegova je. Da. Sad mi taman se ovaj... Kakva situacija? Ako sluna na glasu, dobro? Pa gle, on dobro ide i sve, ali taj prednji kraj, taj volan mi je, ne leži mi u pičku materiju. Da, jer ona je original... Jer ona je original uski, da, onako. Katastrofa. To je široki, da. To je